Getembe Getembe kanisa yense yetu ya Kenya kia Ncck ni wilichukulia rero giatwarigi karona bwatene erigo kwandra chinchira baranyako bakwigenderia nabo igo kurenda abangina nabo igo abana banyaruka kurwase chisegi chigenga. Mkutano wa leo ambao umeletwa na Ncck NYANZA Region umeleta masilika kadhaa kutoka kwa serikali kuu kukuja serikali ya county na watu ambao wanafanya kazi ya kuzuia ama kupambana na mambo inaitwa gender based violence ambao inafanya sana wanawake ndio sana wanaumia kwa hii sida. Gukwana ekerekyo nigo bono bahereire chinchira ababekire nsemo asokoro se document irachi kunya kabagi okonya kugayana amangana yo. Kwa hivyo siku ya leo tunajaribu kutengeneza kitu inaitwa directory ambayo itasaidia wakati mtu amedhulumiwa kijinsia hakuna njia rahisi ya kuwafikia na kupata usaidizi. Na hii directory inaambatana na mipangilio ya kaunti ya Kisii ambayo inatengeneza gender policy, ndio yule ambaye amedhulumiwa. Maybe kwa Kisii tunajulikana sana kwa ukeketaji. Kama kuna mtu amefanya madhara kwa mtoto, tunafanya kusuluhisha hiyo kitu mapema kabla haijafika hiyo muda. Egati ya abantu bali banyako bawikirana asensemeyo ngamo na bali babwato barema abasate bina banyako bakwenyurikiya gara na barabongo nyako bakubwatwa no muchando yiga wegisegi chigenga na nigo bakombirwa mutuka mange abasibona baborire mbaganeti kunyako bakurigererwa mono na barabo asedi tukolia lero twabero no mogoko ase the Ncck NYANZA Region engima gotwariganeria egeikaro kya amangana yokuungulia directory eyegotokonya muna ntwe abale no balema kumanyanga onde bwensi oikeiru nogo kolerwa bobe asa mangana aliyanka obwamate bweto bwanka oikereire obokoleri obu nabo igo chiaki chiaye chiabeire chikobarizabe ntubwate ebikundi awa ntubwata abantu bakurwanda bari bomanya abantu munanche ntubwate nsemo yabangina ntubwate nsemo yabalemafu nsore bamyeto no balema ntubwate nsemo y'abantu bekanisa ntubwate nsemo y'abantu bakwegerera obene bw'abana nebiyombe ao ebyomera nari tukulia rero kuri erie document eyo yere koranga yari kiruboronge egere cyukirani obokoreri bokurwani obunereri wakichinsia gosobo unereri bwaka nsemo y'abangina abayikirana sensemeyo nigo nabaro batebire nigo bayegeira magire maya irati kunya kabaga kubakonya kwene kinga ngoriye bale ebirogo byoborayi imeyense yetu ya Kenya. Kwa siku ya leo tumekusanyika hapa tukiwa mashirika mbalimbali pamoja na vitengo mbalimbali vya serikali kuzungumzia mambo ambayo tunasema directory ambayo tunaweza pata usaidizi kwa njia gani, ama ni mtu yupi ambaye ako karibu pamoja nawe ambaye anaweza kufikia ama kutoa ile usaidizi unaohitaji wakati umeshapitia magumu yoyote yale katika eneo hili letu la Kisii. Na zaidi ya yote tumezungumzia jinsi ambao sisi kama wamama katika eneo hili tunaweza saidiana ili tupate kukuza wamama katika maeneo mbalimbali hasa katika nyanja za uongozi ili waweze kusimama na kutetea haki zao na pia kuuliza viti vile vya uongozi katika nchi hii yetu na eneo hili letu la Kisii. Na zaidi ya yote ni kuhamasisha jamii yote tupate kuwa na umoja, upendo na tuzidi kusaidiana na kuinuana ili kukomesha vita vya jinsia dhidi ya jinsia katika sehemu yetu ya Kisii. Ripoti ya Oyominto TV kure kaunti ya Kisii, Getembe Machin.